Wenley! Hey! Nan sek la tou yon pran dem ki te toalet pou? Ki sa? Nan sek la tou yon pran dem ki te toalet pou? Men kaka. Nek yo ray, bon mesye pou ki sa la. Sa vle di pou ti sa la. Ye ma foutu wet kade. DJ a comment ouye, c'est première fois me relais. Si je ça me vle de dire, a yon moun qui est spécial. C'est ya. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Oh Jenny, je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Pichon moins fou. À chez nous! Oui, on vit à voyager pour faire vivre toute son monde. Non chéri, m'bap ka fè sa non? M'bap kapab. Non. Toute la journée chéri, soucim. M'bap kapab parce que ou pas douce. Oh. Ou a me pi mal ki la lo a. Hey, Simon ki kote nou a miye la? Nou a ki kote miye? De ki kote miye Simon? Mwen te al nan marché miye la yi. Yo! Apply moun da ve mam nan. Apply moun da ve mam nan. Ou metan de medam yo ta plenye matris fè mal. Wala yo jwen mil gouda yo. Depi yo jwen mil goud, yo pap kite lale. Didis wa didis. A lez. What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you? Mwen kap fò ki de tche an le. Mwen yo dou le moun ap manje pi go gade moun nanj. Visye. Kote sa map manje mbo la. Poul de. Oh, mes amis, I don't worry. Bagage vote encore. Oh, mais comme, ça qui là? Hein? Qui sont en vie là? Ma vie wa Jésus. Qui ça? Ma vie wa Jésus. Qui a donc t'intéressé? Ouè kote nou ye la. Fò ta nan plas nou pou ta la. Didis wa didis. Asansol liye tonton. What if I say I know, you know? What if I told you I like you? TikTok. Esko tou am tap kouri TikTok? Mwen anik fè 30, mwen fè 40, mwen fè 50 abonde. Ou gen tap di m fò pose TikTok. TikTok wè ou sou telefon mwen, fè atasyon avèm TikTok. Fè atasyon TikTok. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. Is kind. Your love
is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. Ou le menaj mwen di li kitem, mpa nan fe makak chéri. Mwen anik dil, Jericho, mi ay la kaze, Jericho, mi ay la kaze, Jericho, mi ay la kaze. Bosan de fi soute kon ap metem. Ok, ni pe ga nou metem nan zin. Nou tande? Pran pou lwi salman, mkonnen nou. Depi mwen kote, ansama avek yon moun. Moun nan ap travay, ou pap travay, ou anvi gen kob. Depi suspect met travay la vle revoke moun nan. Ni pi ko pran poske sensib. Ni pi ko di met travay la anye. Ou kon ki sa pou di simplement. Yon ti kras bagay wap di. E pi travay la pou paske li pap pa revoke moun nan mem. Ou tade? Wap ane di ko sa. Kite la le waban mwen li, 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 kite la le waban mwen li. Bane gari. Chaj ou m'tande wap di, oh chéri, se pa wap jam sorti avem. Bon, ki so panso e? Uniform l'école mwen e? Pou m'sorti ave ou la? Mpa kompren nou disi tout non? Eske se uniform l'école mon e?